Whainora e tiwi kia tirohia ake ngā tatauranga kōwhiori o te wā. Nā, e rua te kau mā whā tāngata kua mate i te ringa aitua o te kōwhiori nei i te toru wiki nei. E waru i mate i tēnei haora, i enei haora rua te kau mā whā nei, te kau mā ono i enei wiki e toru nei. Ka mutu, te tiro ki tēnei nama, tata ki te kau mā 9,500 tāngata hou, kua pākia e te ngangara nei e te kōwhiori. Nā, iwarau, whitu te kau mā tahi tāngata e māwiwi ana i te uru tānei i te hōhipera. Rua te kau mā tahi o rātou kei roto i ngā wāhanga whā omo o te hōhipera e takoto taumahana. Kua pānui mai te kāwanatanga i ngā panonitanga ki ngā ture mo te haere mai a te hunga o tā wāhi ki konei. Arā, hei te kau mā rua o Painga Whāwha, te kau mā rua o Apireira, ka wātea ngā tāngata o Ahitereiria, kua whai i te kanoārai, ki te haramai ki konei me te kore noho whakamoho ao. Nā, hei te tuarua o Haratua, te tuarua o Mei, me ki ka toro tēnei a huatanga ki ngā whenua, he whakaitanga uru whenua ā rātou kia tātou. Pēnei ngā whenua o Urupi, te raki o Amerika, me te tonga o Amerika. Mena kāre anō etahi o enei manuhiri nei, no enei whenua nei kia whai i te kanoārai, me noho rāhui whakamoho ao tonu rātou, hei te tainga mai ki konei. Ana, kei te harikoa, ngā pakehi tāpoi ki enei panonitanga, i ngā koara, kua roa rātou, e raru ana i te kore tūruhi. Nearly 97% of our visitors were international leisure visitors, and from all corners of the globe, at all times of the year, and we were really proud of the fact that we had built up such a strong visitor base, and that had positive flow-ons through Rotorua, through the Central North Island, and for New Zealand. I mua i te tainga mai o te kōwhiori, e te kauma ono piriona tāra te uara o te rāngai tāpoi, ara rima irakati rima ōrau o te katoa o te pūtea tau o Aotearoa.